kan sakana pito ana mga tao sa Salvador. Said na maubali akipito akan rakano na makapungulalang ko na sa rinarinaw. Nago pa na nada makakalo-kalo gatuman uba papakalipat at sumiyaw na konsiyan. Sa baka na sa Labadura ay saka na yun. Ama punguri panasang ka iya adila sa Labadura. Ada salah ko kay konsel atah pamilya ampaso. Na uba ka tuturogam yaw na konsel na pagnaw-naw ka kamana maya kasek na ilikasyon na yan. Na isa ka ana na yun na umadakla pagitaw. Sa baka na asa Labadura sawa na dia kemasara madakla to ko kay pumagulo lang ko naranuran na kanak kulang na pembuto sa baka na asa Labadura. Napangin sokor niyo nabugan niyo ra kana ama apaka subukon so tuwintan video pa wingin na nagudawin niyan sa katina pi akan udah kana rakan sumanaw salamakan na ama nakalilinta din nakapipi aginawa sawa salam.
salu bedur maka ini sabab putuh anak sultan salian bentuk ni jiani ya bentuk nakara yang gaya dina tawan-tawan eka masuk sopor tamambu danguan apa getar apa pengebut dunia apa pengebut terkatanu sabakano deli digen kami ni pagumanu saya ada salah bedur dikira biar apa yang gedem penami ada apa sena apa penaluku nasi sultan saliang inoa mayuraya si mau naniang suka dari jiani ya ada tawan-tawan nak dia miudu yang lumang muda sabak dosa bedu apa kata di mana di runda nama bebelah agak ada aku siana yang kebesaran itu pameli ampasukan dunia sopan ini apa kegegewan tahun kasaku munaragu nanya papan tagun hidu manga hidu lada dewana nai nai nei bedengko nami mayur abetogeni senang ayat dina soanune togengku karaya akadari ni lemida yaki ya pantang pikiran kau ini yang guna kau naruh bunuh ladu kau kakak tawa nami uto wa ubudena katu kawi ya betul gani pakai bunuh kanian
kaderu datukang kadera mayurana nadir sulutan adaun sana geriuni yang naladi mayur jieni ayadena tawan-tawan nakagi miamunduse mana sudah tahu abi pengari gukai aku miaka benar-benar nareku nama ngadeto waladaku sialanya sekun siala tahu yung bakusiyan akamasisigan ni nami arumbunuladukay kasakaderu yang detanu sabakanu salabedur kasakaman sokun siang lamau satu manai ya manona wa mayo nako salakau di salakau warde ana pasal no salakau di salakau pada nako sakama itu yang anggolanguan nama ngatau sabekenu salabedur nanti kuru kunaku sia lasiku sia natahu bubulo sana kadeun enarande anu pun sia nakasakaena nayauna apa penguripan sabakanu salebedur sopi pikiran kau nasingani nuderami ya mangatau kumarandeng sabekeno salebedur aga ayamana niana nati kerau kadu ada kelapa getah sakade aruing ada tanau kaino kami pikir oma pengeniami nadi deyung kakusiang sopi pikiran kau nasakani pakabuto sabak anu sale bedau rana pagi sepi
spesial isakan anayau namiyau nakusiang sabakanu sana bedu rasa konse ala tahu familia pasu Kaino kami mipikir ada diong kaku siang nakamada kena sudah tahu nada undi nasukanu sakama itu iya kau penana demanami sukia pusani yang mawata nabi dena dipiring siani yang anomiau sogo panakeun dua maka kaki sekun sian nadun so pangineumeuh kana diarina-rina na obeng kama pemenang sia dan menari kuwi serakeun anu mangatau kumarandu sabakenu salebedun dan obeng kama pemenang ge oma pengeniami dayung kapun siana sana yuna ingedetanu kenapa nana mata naka besarani mayur sokaderi sanura pamili alangin tahu pamili tawan-tawan kagieribu nengkau salam rekanu walang mana pembuto bekanu salebedur sabdena salam rekanu